Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Mila. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't ko mamat apaikan biag. Ti pakasaritaan ti pamilyak, kabayatan ti kaaddak, iti abroad. Ket sapay la kuma tapakapidutan iti adal, dagiti padak adumdumngeg. Nang runa iti pamilya, dagiti nagabroad. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mila. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Imbag mata pinag-day off da kan dagiti among Mila. Di dakla pag day off na kapanawa kitan. Kasta lumaban ka. Tapno saan da kang abuswen. Ala, mangantan manang. Irwar mo ti balon mo. Ay, mabisinak matan. Daita ti sida. Ni, tuyo mat. Ay na, idi imbaon da ka nagpalingki dagiti among ko. Ginundawayak matan at tinapan nag-grocery iti kayat ko asidaan. Manang, kumita ka iti dayja abanda. Unay matan nagitipada ta a Pilipino. Makidedit da ka dagiti foreigner dito Singapore. Amo ta dagiti asawa da ter aramiden da. Ano day off da. Adda dito'y parke a makidedit ka dagiti foreigner. Ay, una yan. Mangantakit din. Ay, Ne, apay ngay. Awan si Dam. ay, agtip-tipidak ngamin manang. Tapno da maipauit ko iti Pilipinas. Ay na, kasta akmat idi. Idi agpapa-eskwela akpay laang. Ngam itata nagturpos amin ang dagiti anak ko. Gatangag matan ati amin akayat ko. Ay, wanggayan. No napagturpos mo dagiti anak mo, ape adi ka pa'y agawid. Yak kayat agawid. Ay, naumaak matan kanila kay ko ababairo. Hello, lakay. Bakit? Kumusta kan? Kastoy Ala, agsao ka lat tatadengdenggan ka, tani. Madama ti trabaho. Bimakit mo tantilangam. Nagado nga na trabaho ditoy. Imbag kada kayo ata, umawawat kayo lang iti kwarta. Nagipawit ka nga doon Ay, dinak pa'y kumustaan na naimbag. Pauit adagos ti bagbagam. Ayaw na niya. Kumusta kan bakit? Itala damagam day ta. Nujak pa imbagakan ka, di mo damagan. Kumusta kan nga Rod? Nagipaw itakon. Sige nga Rodan, bakit? Ni, sige adagos. Agpakadakan. Kat ko na matabisi ka. Nakalanan ti kwarta ngayong pawit mo. Bye. Naglokon. Imbabanan. Nagalisto no kwarta ti ibaga. Exat na pa ya pare. Abay, di mo kayatan? Ay, nakaglutan paray. Sikat ti aglut-luto? Under di sahaya kan samat ten. Saan mo ta? Aginom tapay. At tapay kwarta ko. Amok nga duti kwartam. Ang masapul nga gawid ako. Ay na, ti ko namkid di. Kabutang mo ni bakit mo. Imbagkan ka taada iji abroad ni misis mo. Uray sana ko nagtrabaho. Agbiyaga klata. 20,000 iti binulan ko naman. Ay na, Mila. Idi pa amadmadlaw ko day uyak mo. Saan mo tan ama imbagan? Huwag nga rod manang. Diyak mo't laging bagan. Agpadoktor ka Ay, danumla da ito may maganak to siguron. Nasaysaya at no agpadoktor ka. Ang mga noan niya dahitan. Nagnina mo nga rod pa doktor.
Anya ti kay kayat mo, kumaro ta sakit mo. Ay nasaan kan ang makapawit iti pamilyam no sakit ka. Di nakmutbutbut ngan manang. Ibagbagak laeng tagpaiso. Ala, ingkag pa doktor, tapno masigod no anyaman dayta. Tata, Oh, Andres. umay ko manila ako dito yung tricycle ko, tata. Ha? Apay nga ilakaw? Awan mo't lang ang timang imaneho. Apay, di mo ipasada. Ang tama ti pau-pauit ni bakit ko. Sa bagay matkit di Gatangan yun Mano ay ati presyo na. Hello, Lakay. Bakit? Kumusta kayon nga dita Pilipinas? Umayat kami, mahit bakit? Anong awanan ni gatang may tibagas? Anya, awan igatang yu iti bagas. Katno kaano lay din nagpawitak? Nanginamin na magatang dito Pilipinas. Tay tricycle nga ipaspasadam. At day Kat, matumal ti agbiyahe ita. Agipawit kan ay na, agpaagasak. Adda sakit ko, di mo madlaw aya. Ano ti sakit mo Dahito uyak ko Ha? Ayun. Aguy-uyak ka gaya. Jak makapangpangan, gapo iti dahito nga uyak ko. Kwarta latta ti daw-dawatam. Agungit ka manan. Di nakpay kumustahan, mat. Ipatay kon santo'y sakit ko. Kanya ka ti asawa ko na Di ka kadiag sa witi kasta. Awan ti mabatbati kanya kasweldok. Ipawpawit ko amin na kwartak. Kasanuak matan ngay, Andres. Andamatan pundar ko at tricycle, manang. Iso ti pagpaspasada nila kay ko. Ay kat nasaya at ano kasta. Kan jay matan ana ipatarimaan ko abalay mi. Nasaya at tada pa kakit kita ang kadagiti pagrigrigatam. Kan dagiti duwang anak ko nga addan iji kolehiyo. Kasta, masapol nga agturpos dagiti anak mo. Ay, jakmet kaya tagbakbakit akatulong dito abroad Ti planok. No makagraduar dagiti anak ko, agawid ako ni iji Pilipinas. Kat jakon agsubli dito Nasingpat siguro nila kay mo anya. Nasingpet met manang. Awan bisyo na. Awan met siguro Tawan met bisyo na idi pimanawak. Ang sa bagay, idi pimanawak. Awan kwartami. Anya kumangay di pagbisyo na. Ang itangay. Binulan mo na makaigam iti kwarta. Numaminsan, agkid daw pa yan itinayon na. Andres! Andres! Nay, sikamat gaya manang. Nakapasyar ka man? Ay kat umay kayo mat bisitaan Adadagiti ka kaanak Napanda nag-eskwelan, manang. Aya. Kasla na bartag kamat. Ay, basit lang. Martes payla ita, Andres. Apay, awan trabaho. Agpaspasada kiti tricycle, manang. Ay, wen gayam anya. Ay, ayan nga jay tricycle nga ipaspasadam. Jakmat makita. Ha? Agpatuludak ko maija ili. Kuha ngamin, manang. Anya akwa. Binulod jay kumparik jay tricycle ko. Kasta ka di? Aglugan kayo niti sa balay. Agudungak ngamin. Dumagasak mo ten ija computer shop. Mapan kuman mat i-chat ni Mila nga ading ko. Ay, wala manang. Ang nasaya ti kasasad na iji Singapore. Dahil lang takimot tong basit. Hello, manang. Hello? Ay na, punugayang timbagan ni Andres. Kimutong ka Uwan nga rod, manang.
Jack pa'y nakapacheck up. Iso asaan pa'y anaimbagan to'y uyak ko. Ay sus ading ko. Di mo baybayan ati sa lunat mo. Awan mo't ngamin mabatbati asweldok. Tay pawpawit ko amin kan ni Andres. Kasta aya. Dagiti anak mo, scholar da. Basit lang ti baybayadan da ija eskwelaan. Wen, manang. Ti paggasgastusak ita ket ti balay mi. Ha? Jay balayo? Kunam? Wen. Iparin-renovate nila kay. Anya? Iparin renovate na? Wen, manang. Dakkel nga roden ti gastos ko. Kayat ko ngamin amatarimaan ti balay mi. Ti kayat ko, tiles, ti datar na. Ay na, ading ko. Di magasak ijay balayo. Ngam, jakmat nakita amarin renovate. Ha? Awan ti trabahador, manang? Awan. Kat jamat kusina yo. Takop-takop lata. Ayan ti ibagbagam nga iparin renovate na? Anya? Siguro. Amang ano ijay unag. Ni, imbagak mat kan kwa na, nga iparenovate na. Simintuan na ti diding, kan kunakapinturan na pay. Sige ading ko. Tama panak tumanin ijay balayo. Kita agtuman. Kan picturak tupay. Agyamanak manang. Wen. Ay, sapay ko ma, ta saan anasayang dagiti impaw-pawit mo akwarta kan kwana. Sapay la kumaa, manang. Tata, iso ka di dahil tayo tricycle ngayon lako ni Andres kan ka? Wey, ipaspasada kun Sayang dahil ta. Sapay kagat-gatang na. Inla ko namat kanya. Tinawarak pa'y kit di Ay, insugal na dyan naglakwan na. Aya, Mahilig ngamin iti sugal da dya kumpare. Malaksid ta ginom, kanayon pa'y ngagsugal. anya ko matimaal-ala nakadagita abisyo na. Ayayaban nak pa'y ngagsugal no maminsan, ngamjak kayat. Katno kanayon kayo matamalabsan nga aginaw. Awisan nak mait, ang nagawid akon. Agayabon iti sabali akasango na nga ginom. Andres! Umayak man! Andres! Awan samot ti tao. Umunagaklatan. Sapay kastoy latan ti ridaw ti balayda. Nakagalot latan. Ayan nga di bagbagan ni Mila nga iparin renovate nila kay na. Ay susapo. Adamot lagayam dito ni Andres. Nakaturog. Andres! Andres! Sige, ginom tayo pa. Ato ba'y tarak? Ay susapo. Nabartak ka talaga. Una yun to'y balayda. Isumatlat ta. Awan mat tinagbaliwan na. Kita man ti kusina da. Ay sus. Makutkutuan ang dagiti nangananda. Talaga nga awan ti makita ka nagbaliwan na. Ulbod day to'y abayaw ko. Masapul ang maamuan day to'y ni Mila. Kaasimot nga agipat patulod iti kwarta. No sa dino laditan ti pangigasgastusan na iti ipaw-paw iti asawa na. Oh, anya ti ko na ti doktor, Mila. Kasapulak ka no ti agas. Ay, kat iso ati aramidem. Kuna na pa'y kit ding agsarda nga kung agtrabaho mana. Anya? Ay, sus. Narigat ano agsardeng kang agtrabaho. Wen no agsarda nga agtrabaho. Kasanon ti pamilyak iti Pilipinas. Ay,
Kat no kasta tibilin ti doktor, ay kat aginana kapailaang angarod. Agsublikan tumulaang. Wan, agpakada akpailaan kadagiti amok. Manang, O anya, nakita mo dagiti insend ko kan ka a pictures, jabalayo? wan, manang, Jairi daw yo. Nagalutan pailaan. kat no imbagamot ni Andres, aging matang itiri daw nga agbalor iti 50,000. Ay na, Mila. Awan ti kasta ari daw nga agbalor iti 50,000. Kan, ti kusina mi, saan mo ta nabaliwan? Ken, nagwarapay. Kasla saan nga agwalwalis di asawam. Wan nga rod, manang, kasla saan ako sina? Kasla kulungan ti baboy. No kasta, nabayag nga rod nga inululbudan nak ti asawak. Lakit di Nagim imbestigaran ka dagiti kaarubayo. Kanayon kano gayam a mabartak ni Andres. Anya, Naglaing kanupay a makisugal. isumot lagayam adawat iti kwarta. Ken, tipay tricycle yo. Nabayagan nga inlako na. Anya, Nagloko day dyan nga asawa, Mila. bay amanang tagawidak. Agawid ka? Wan, umayak agpaimbag dita Pilipinas. Anya, no kasta. Talaga nga adda sakit mo, ading ko. Adda nga rod manang, kat kasapulak ti ina na. Agawidak, agsagana daytang Andres. Pare Andres. Uy, pare. Uy, nag-drink ka. Aldawin, gawid kan. Ay, nakaturog ka man nandito nagiinuman tayo itirabi. Ay, maaldaw man gaya man. Agawid kan. Tani, kasla da bisitam. Bisita? Sino ko ma? Kasla ni kumari mo't da dyan nakita. Atidog ti buok na kahit. Anya? Ni Mila? Wen, iso nga agawid kan, tapno makitam no asino di bisitam. Imposible ni Mila. San pa nalpas ti kontrata na jay? Ay, chicks mo siguro na jay. Nasaya at tanagawid kan, Andres. Mila? Bakit? Juan! Shak! Apay nga wan dagiti anak ta nasang putak dito balay. Kuang amin. Agiganday di balay da lolo kan lula ta. Kanapay asan na na-renovate ti balay, ha? Mila. Ayan ti tricycle a ginatang ko. Kwa. Nangip-ipanam ka dagiti impawit ko kan ka! Anay ko, bakit? Nagrig-rig atak ije abroad. Nagan-anusak. Ngam kaste di masang patak. Tumanaw ka, Andres! Panaw! Awan nagmamaayan ti nagrigrigatak ija abroad, Mr. Lonely. Ti ammo kat adda na ipundar ko. Ngamgayam, winaldas amin ti asawa. Nasakit tinakam ko, iso a pinapanaw ko ni Andres. Namin ano ang nagkidaw iti pamakawan, ngamjak inawat, tanasaktanak iti husto. Plano ano makapaimbagak, agsubliak ija abroad. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Mila. Pagayam Mila, agserbi nga adal kan ka dayta napasamak iti damo a panagabroad mo. Arumbang amang ibati ka mat iti paraken ka. Di mo ipawit amin, tapno adda aramatem, no adda sa gubanit mo. Kan rumbang agdamag kamat kadagiti daduma akakabagyam, no kumusta mat ti pinanawam a pamilyam. Ket no may papankin nila kay mo, para kanyak, ikampay iti pagnakman na. Kayat ko asawan, ipanagnak na pa iti panagbabawi na, ken ipakita na ti panagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan am Mila
adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.